tara, manganta kita. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. May pito ka adlaw sa usa ka semana, tara, manganta kita. May pito ka adlaw sa usa ka semana, tara, manganta kita. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mga bata, ano man ading nga adlaw?